Hello, si bai vek ule. Nikita hauzel kanya IG MIZOSKIN10 enthusiast page and call to kani. Voin hian I titi ve me pa in ka skincare routine ka ronti do na hansoi tu chu ka sha chana ma se ka skincare routine na ka man te engi ai hi ka man chan ti te ka mi ron soi tu khan karon lang ve zoi don ni ma se ka skincare hi heta asira han ka da chang ka ba ban je ra nga chan chu hemi asten ka da hi a fu lo vel fe ka chuan background noise om deuh mai thia chan chu ra sura chu in lo sha thiam deuh mai don nya chuan ka mai hi ka phi zo cha tu na han ka mai la hu me ka shu ro lo shim shima hemi face wash hi ka manga 5 pH low pH hydrating cleanser hi hemi cleanser hi hydrating ani mai ba ka low pH ania low pH cleanser emo face wash poi mo na chu kan soi to thin kha mai ati ro ve hul lawa ati hydrating ma chuan ka soi thui le ma in ka mai hu la hian HS serum hi kan hnoi lo ka nga chuan face wash chu ati fai chat ba ka mai a strip ve vak lo ta chuan hemi face wash hi alei na tur khuta description a han ka lo zianga alei tom na code ne na cha na tur website ne ka lo danga a code kha in chunga in lei tlom theizel ani donya chuan hemi serum hi Khiangte skincare hyaluronic acid serum ania mai hyaluronic acid serum hi mai nom lai a noi tur ania dropper hi mai ti si ka tur skincare in mangrenga in man re chuan dropper ti silawa mai at noi danin thiam me yang karing hyaluronic acid serum hi chu man re wa ka ngai lawa a chan chu kan man hian a thok nga la man noi nga me ma hemi serum bi hi hyaluronic acid serum dang ka man a in vuna ti glow zo ka tia hyaluronic acid serum hi chon vuna ti plumpy a ati glow ngal ma mai ro le mai mom tan pon man the ve ka all skin type man the ve ka nya vun ti hydrated tan te pon a thabi ke ngoro ka camera aron ludon siap chajeu jo ngai chan chu ka ring light hi adik to lawa athar lin tu kai khol me ka chuan chu hyaluronic acid serum chu mai hu lain noi dunia vuna ti plumpa vuna ti glow a chuan pores atilang zim thei ani chuan hyaluronic acid serum ka man zo hian Khiangte skincare Niacinamide serum ka mang dona hmasami hyaluronic acid serum le hemi serum hi aleina website ka ron danga chuan alei tlom the na code po ka lo da nga lang Khiangte skincare serum ho hi chu an tui ril ma vuna a hip thatopa vuna in hip thate ma wang hian an thok chabi ka te ke ma chuan hemi Niacinamide serum hi a thatna chu pores zau ang kha atilang te ni chu pores chu kan ti te in kan ti lian theilo hei kan ti bo theilo kan ti re theilo shim ta ni chu ma se pores alan dan kha ati zia om thei ta ni chu chuan mai bola tan hian Niacinamide thi thre ma mai bol na nu du ka tan te na thaboka chuan mai rual lo le vun ti enan shim a thata ni chu Niacinamide thi chu routine tin a han mi zo han tel thei se ka tia a chan chu all round to pa Niacinamide chana chu Instagram post ate po kan post to chin kha chu wangin lo mang ve ula ka ti khop mai hemi serum bi khe chu mai bol bai pui lutuk tan pon a that to pani mai chuan chu mi data adot on ka thlau ama adota ka man tur chu snail essence Cosrx snail essence hi nia serum essence hi serum ma akal tur ani antia ma se hemi hi ka man hun chan chu Khiangte serum kha a consistency a light zo ka apan zok ti ani chu hemi ai hian chu wangin skincare hi chu a in dota ti tur chu om ma se hey a basic rule a rule poimo ber chu apan masa a cha nung ang kha nia chu wangin hei a cha de uzo ka wangin hemi hi ka mang nung ta ni
e chu ka hmai ka ti mai ti han ka han ti mai lo ta ka kuta hian ti han ka te po ta he consistency nya still essence a vuna ti glow top ni mai he mi essence mana nuam ka ti ma bottle exam ka man to ka shalo I Mizorama a ron lu tir chang khan hey azuna ka wai ti na ni chu berina ka soi thia mai lo cham I tuna ka skincare ti chunga ka ron soi du chu tu a ka skincare man ho hi description a ka ziak be ka ga cha tom na ompon a le nu tu rong so ne ka ron zia ka ga ka soi du ber chu skincare hi mi zong zong entina enting ka soyang skincare hi mi zong zong ti the ani lo ti ni cha lo ma se skincare hi mi zong zong ti the chu ania ma se skincare chale to ang hi skincare chale man to lang puyang ho hi chu I privilege enting ka soyang mi zo chong in privilege ka shalo skincare is a privilege ka ti top skin doing being able to do skincare is a privilege ka ti top ta ni chu hey mi zong zong ti thei ani lo ka ti mai skincare ti tu zan poisa nei nga ya sum nei nga ya sum claim te monitor nei nga aman to mang po le turin sum nei nga ya chu wangin I claim ma man tlom deu lo zong bi ke mo kan poisa budget mila man tlom lo zong deu bi ke mo heng te hi chu I nui zata hey lo musit me hi dik ka ti lo a chan chu mi zong zong hin na thok kan ni lo wa hlo nei ve kan ni lo wa chuan enting ka soyang a chen chu housewife ang top te hey pasalte ringa hey pasalte pula in thashung dewa skincare cha chin te kashen wala chu tia ang te chu nya ba ka an chung te nan sha thiam pui lo man bottle khat ringot po zan ni man po ni se to lo ti sak te hin ni china chen chu school la kal lai mei te I enting ka soyang chung te chom la ni te hi kan ni ta chung te poisa a le ngai te kan na ni fo ta ke ang te po tun thleng in na kala nei lowa ka scholarship a changten ka le ve ne hetia ang han ke ma a in neng lo chho ka nya chu te ka nei bik lowa chu wangin a har san zia le a struggle zia ha ka sha thiam to pa chu wangin a man tlom thil skincare miron zo pon in budget te hi soi she lo la a chan chu ka lo ton to nu ve ka ni wang khan ka sha thiam lu tuk cheu ni chu chuan a bik taka ka soi du chu sunscreen man hi ni sunscreen man hi skincare ai po a privilege le chong ka ti ni chu ke ma chuan a chan chu sunscreen bur khat lek hi man tlom chen khat hi a protection chalo te ni ta ni chu ngai to la skincare ka tui tir ta khan biotic sunscreen te kha ka mang ta a man tloma hnoyan nuam ma se tun hnuwa biotic sunscreen khan engma protection a pelauti ka shale ta ni ari runa thlang ema engma sunscreen filter om lowa I natural sunscreen an ti ang hey sunscreen filter veng tu tak om lo ang kha an lo ni ta khati hun lai ha chang ka poisa in a mucin kha ani ve tlata hey kariru chu na viau na ma se ke ma ha ka indem the chang lo a chan juk a hun lai ya ke ma phak tok ang ani wangin chuan I sunscreen in reapply te hi mi zong ti the ni lo ka ti me ke ma chuan poisa ne ngai chu wangin sunscreen I poisa budget in a mil lawa sunscreen in reapply rang the lo ni chuan apoi lo a chan chu skincare hi I enting ka sang skincare hi nei zonga leichi ani lo ka ti a chan chu I ni tin ma mo ang te kan la neya khang khala ngai poi mo tur nia kan dam kho chhuana oi ka seram nuya aro che polom le aro mai in cream kan nei lo I ni tin kan dam kho chhuana kha ngai poi mo hmasak tur ani ka tia chung ko re thei pha nan le tlak chiat pha nan na skincare le kha ke chuan angai ka ti lo ni chu a chan chu ngai to tur hi atam lu tu ka skincare hi chu apoi mo rwa a chan chu kan vun ania dam thunga kan put tur ani vai uluk chu angai na me ma se nei zong le antirnan nei zong le hei poisa nei lo chak pha a le tur ani ti chu a le tur ang chon ka ngai chang lo ta ni chu ke ma chuan chu vai ka foi du cheu chu in nei zong in skincare hi le du su I ma mo danga tam lu tu ka tina chu skincare te chu ka ngai poi mo na me apoi mo zia po ka hei ka preach an ti do an ti mi zo re ka apoi mo zia te po ka soi non fo ke ma pon mi dang bula po ka shil fo ma se kan budget in aphak ang chin hian ti topila kan budget in aphak lo chin bak fu ti lo sha mi la ka tia a chan chu re thei
lutuk pha na na man kha atul ber kher lo tina ni chu skin care ti tur hi chuan sum angai ve thina wangin sum kan nei ang budget phak te khan kan the angin skin care chu ti la atok mai ka ti na ni chu mo i chung de chu ron soi ka do a chan chu nei zong senga hey thil ti ka sayang mani ma mo taknya le lo chak pha skin care le hi an om thina skin care hi antinan to deuh le ngai lo i aman tlang lon antinan product pakhata sang ni chuang man te kha se na ngai lo ka ti na ni chu a chan chu skin care hi mishing kan ma mo ber ani kher lawa chu wangin skin care ti thei kha a privilege an ka ti chu ama ka soi to ang khan skin care ti tu chan sum nei ve de wangai ni chu wangin kan phak tok anga kan lo ti vea kan phak lo pa ti lo po khan in dem pha chang lo ula ka ti na chu lo hnual pha chang lo ula sunscreen te po chu in reapply thei lo a chuan lo hnual pha chang lo chan chu bottle khat sunscreen hi 50 ml to panya in reapply chuan khachan ve point dei do lo ni ti reapply chuan chu tia ang ti don chan sum ne anga tuk sunscreen manak in seng ne mangai tuk sunscreen mai ba ka moisturizer te lo om le zera le tur khatam tu ka chu wangin sunscreen i reapply thei lo khami i effort phalo ni pon poi re su achan chu imal lo ka te na ni chu achan chu ke ma pon effort thei lo chang ka nei fo wa chu wangin apoi mo ber chu ke mani kanin dem lo wa kan hwal pha lo kha ani poi mo chu chung chu karon soi du ani mai chu tiang pui mo chu ka soi chang lo ma se i chu in lo sha sham ka be se chu mak chu soi tu wa ka shelo chu wangin video top thlenga i lo ena wangin ka lo me adin nom deuh chan mi lo sha thiam sham don ya kha ron soi sham ka duwa ani phot ule